However, the truth is that our soldiers are not there to maintain peace. They are engaged in a direct combat. Byakomeye muri Afurika y'Epfo. Aha ni mu nteko ishinga amategeko ya South Africa yateranye uyu munsi ni kuwa mbere tariki 10 ukwezi kwa kabiri 2025 kugira ngo bungurane ibitekerezo ku ngabo z'igihugu cya Afurika y'Epfo SANDF ziri mu burasirazuba bwa Congo. Ariko kandi byabaye akavuyo gakomeye cyane kubyumvikanaho byanze neza hafi gufatana mu mashati. Umva uyu mutegetsi ati muhaguruke tugende tujye guha M23 isomo, reka tugende natwe twice bari abatwiciye abasirikare bacu. Speaker, nge ntabwo mbizi aba bari gusakuza hano babwire ko dukeneye abasirikare, mwiyita ibikomerezwa, mwiyita abagaba b'ingabo, ngaho ndabashaka hariya ku rugamba. Turarambiwe rwose, mwirirwa mwiha amapeti ariko kandi nta kigenda cyanyu. Mumenye ko iyo ari intambara ndabashaka ku rugamba, nge nzaba uwa mbere uzambarira urugamba. Reka tugende tuzana abantu bacu, turwane bya nyabyo, apana ibi byo kuri manganya. Ndababaniye mwese. Uyu mugabo wumva warakaye bigeze ahangaha yitwa Gayton Mackenzie, niwe minisitiri w'umuco na siporo muri South Africa. Uyu arahamagarira abanyafrika y'Epfo bose gukenyera bagakomeza ubundi bakaza hakurya mu mashamba ya Kongo kwihorera kuri iki gihugu n'ubundi cyane kuri M23 bavuga ko ngo yabiciye abasirikare bayo bagera kuri 14. Aba ni babandi bahirutse kugwa mu mirwano ikomeye n'umutwe wa M23, ni ya mirwano yaganishije ku ifatwa ry'umujyi wa Goma. Ibi biganiro byabaye bikomeye gutya n'ibyasabwe n'ishaka riharanira demokrasi cyangwa se DI. Ibi rero byaje bikurikira urupfu n'ubundi rw'aba basirikare bagera kuri 14 ba Afurika y'Epfo baguye muri aya mashamba ya Kongo. Rukaba urupfu rukomeye rwateje impungenge zikomeye kwiyoherezwa ryabo muri iki gihugu cya Kongo. Abanyafrika y'Epfo barashaka ibisubizo by'ukuntu iki gihombo cyabaye ku buyobozi bw'umugaba w'ikirenga Perezida Cyril Ramaphosa ndetse na Minisitiri w'ingabo witwa Angie Monsega. Ishaka DI rikavuga ko ubutegetsi bwa Cyril Ramaphosa bufite ubushobozi buke cyane ndetse no kutita ku bintu aribyo byatumye ingabo zabo ubu ngubu ziri gushirira mu mashamba ya Kongo. Mu gihe guverinoma ikomeje kwita ubutumwa bw'ingabo za Afurika y'Epfo ubutumwa bwo kubungabunga amahoro, ibimenyetso nabyo bikagenda byerekana ko ingabo za Afurika y'Epfo zinjiye mu makimbirane akomeje kwiyongera mu karere zitigeze zitegura habe na mbere. Abanenga barushijeho kwamagana uburyo Minisitiri Monsega w'ingabo za Afurika y'Epfo yakemuye ibibazo ndetse we no guceceka kwa Perezida Cyril Ramaphosa nyuma y'ibyabaye nk'uko iyi nkuru yanditswe na web ibivuga. Benshi bakavuga ko ingabo za Afurika y'Epfo zitahawe uburyo buhagije. Ikirego n'ubundi kikaba cyaragaragaye cyane mu nama idasanzwe ya komisiyo ihoraho ishinzwe umutekano ku munsi wo kuwa kabiri ku itariki ya 4 Gashyantare 2025. Minisitiri wa Afurika y'Epfo nyuma yuko amajwi menshi anenga ubu butumwa bw'ingabo zabo muri Kongo, uyu yashimangiye ko ubu butumwa ngo nta kindi kibiri inyuma yabwo uretse kubungabunga amahoro, kandi ashimangira ko ingabo zifite ibikoresho bihagije, ibintu bitavuzweho rumwe na gato. Twese twari dutegereje kumva icyo Julius Malema, umugabo utarya indimi, agomba kuvuga muri iyi nama ikomeye yavuyemo impaka zikomeye. Ubundi uyu mugabo yavuze iki? Buretse gato wumve ukuntu uyu mugabo yavuze mu ijwi rirenga akanenga bikomeye Perezida Cyril Ramaphosa ariko kandi akamushinja ububeshi n'uburimanganyi. Ikindi uyu yanibasiye u Rwanda na perezida warwo mu buryo butsindagiye. Julius Malema yongeye yigarukiye rwose nanone mu mpaka zidasanzwe. Ni Julius Malema, umwe mu bagize inteko ishinga amategeko muri Afurika y'Epfo. Uyu yemeye ko guverinoma y'iki gihugu yababeshe ubwo hafatwaga icyemezo cyo kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Malema uri mu banyapolitike bakomeye kandi batarya indimi muri Afurika y'Epfo, n'umwe mu bitabiriye ibiganiro by'abagize inteko ishinga amategeko y'iki gihugu byabaye kuri uyu wa mbere itariki ya 10 ukwezi kwa 2025. Ibi biganiro byagarutse byimbitse ku kibazo cy'abasirikare 14 ba Afurika y'Epfo bapfiriye mu burasirazuba bwa Kongo mu rugamba bahanganyemo n'inyeshyamba za M23 ziyobowe na General Sultan Emmanuel Makenga. Izanyeshyamba zamaze kwigarura igice kinini muri Nord Kivu, yewe zigashyiraho na guverineri. Ubwo rero Julius Malema yafataga ijambo yavuze ko izi ngabo za Afurika y'Epfo zijya koherezwa muri RDC babwiye ko zigiye kubungabunga amahoro, ariko kandi birangira ziri ku rugamba, ziri kurwana. Ati ubu butumwa bwa SADC muri RDC buzwi nka SAMIDRC bwatangiye mu kuboza kwa 2023.
twabwiwe ko ari ubutumwa bwo kubungabunga amahoro, ariko ukuri nuko abasirikare bacu batari hariya kubungabunga amahoro, bari ku rugamba bararwana n'abarwanyi bafite intwaro ndetse yewe n'amayeri ahambaye ya M23. Julius Malema, uyu mugabo mu burakari bwinshi kandi atavugira hasi, yakomeje avuga ko M23 ifite ubushobozi bukomeye cyane kandi burenze kure ubw'ingabo zabo za SANDF ziri muri Congo. Ati guverinoma yacu yayobeje abantu, ukuri nuko abasirikare bacu bari kurwana n'umwanzi ufite intwaro nziza, ufite ubushobozi buhambaye ndetse we n'uburyo bwiza bw'ubutasi. Mu gihe izi nyeshyamba zifite ibikoresho bya gisirikare bihambaye, abasirikare bacu boherezwa gucunga umutekano nta drone, nta ndege z'intambara cyangwa ibindi bikoresho by'ingenzi bya gisirikare. Uyu mugabo utarya indimi yakomeje yikoma u Rwanda noneho n'umuyobozi warwo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, avuga ko rero uyu mutwe ufite ubushobozi buhambaye ushyigikiwe bikomeye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nyine babitihise wari kuba waratsinzwe bikomeye n'igisirikare cya Afurika y'Epfo, nubwo nacyo avuga ko cyagiye nta bushobozi yewe nta n'ibikoresho bihagije gifite. Nubwo Julius Malema avuga ibi, u Rwanda rumaze igihe kinini ruvuga ko ntaho ruhuriye na M23 mu by'ukuri, kuko ngo ari ikibazo cy'abanyekongo ubwabo gikwiriye gushakirwa umuti na Kongo nyine. Julius Malema yavuze ko ingabo z'igihugu cye cya Afurika y'Epfo zatereranywe bikomeye na guverinoma iyobowe na Perezida Cyril Ramaphosa. Ati baratereranywe barwana intambara badashobora gutsinda kubera kunanirwa kw'iyi guverinoma. Igitero giheruka cya M23 kuri Goma cyerekanye inenge ziri mu butumwa bw'ingabo za Afurika y'Epfo. Ubushobozi buri hasi mu bijyanye n'ubutasi bwarigaragaje. Igisirikare cyacu cyabuze uburyo bwo kubona amakuru ya nyayo kandi mu gihe gito kugira ngo cyitegure mbere y'igihe iyi M23. Hashize iminsi mike rero imirambo y'abasirikare ba Afurika y'Epfo ikuwe mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo n'ubundi ijye gushyingurwa iwabo muri Afurika y'Epfo. Iyi yanyuze no mu gihugu cy'u Rwanda ikomereza i Kampala muri Uganda, gusa kuri ubu ntiragira muri Afurika y'Epfo. Ni ikibazo Julius Malema yagarutseho n'ubundi ashimangira ko bitumvikana uburyo iyi mirambo ikomeje gutinda gushyingurwa ikaba ikomeje kuborera mu masanduko. Ati tugomba kubyemera, kohereza ingabo zacu muri Kongo ntaho bihuriye n'amahoro, ahubwo ni ugutamba abasirikare bacu ku ntambara idafite iherezo. Iyi guverinoma ikomeje kubohereza gupfira ku butaka bw'amahanga, kandi iyo bibaye nta nubwo imibiri yabo igarurwa mu gaciro ikwiriye. Turacyategereje imirambo na nyuma y'uko umugaba mukuru w'ingabo avuze ko yagombaga kuza bukeye bwaho. Julius Malema niko yitwa, yavuze ko ashyigikiye bikomeye uburyo bw'ibiganiro mu gukemura ikibazo cya M23 nk'uko inama iheruka guhuza abayobozi ba Afurika y'Epfo ndetse yo n'aba SADC babyemeje, yewe n'indi nama iherutse guhuza abayobozi ba EAC mu bihugu bya EAC ndetse we n'abagize ibihugu bya SADC yabereye i Tanzania i Dar es Salaam. Ariko ubundi ni gute igisirikare cya Afurika y'Epfo cyacitse amazi bigize ahangaha? Benshi ntitubyumva, bisa n'ibitumvikana ukuntu igihugu cyafatwaga nk'igihangaje gikomeye ku mugabane wose cyasebeye mu gihugu cya Kongo. Cya gisirikare umugabane wose watinyaga kikaba cyarandagajwe bikomeye n'abarwanyi ba M23, umutwe uraho w'inyeshyamba ariko kandi ukanganye mu mirwanire. Reka noneho nabyo tubirebe, ariko kandi tunibaza utubazo: byagenze gute? Kubera iki? Why? Pourquoi? Afurika y'Epfo ikunze gukoresha ubuhangaje bwayo muri diplomasi mu kwigira umurinzi wa Afurika ku rwego rw'isi, ariko kandi impfu z'abasirikare bayo 14 bahirutse mu burasirazuba bwa Kongo zerekanye ko idashobora kugaragaza igitinyiro no mu gikari cyayo. Guverinoma ya Perezida Cyril Ramaphosa yashatse kugerageza ubuhangaje bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ifata icyemezo gikomeye cyo kurwanya ibikorwa bya Israel muri Gaza, kandi igaragaza ko ifite n'intego yo kurengera inyungu z'ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, cyane cyane ko ariyo itahiwe kuyobora G20 muri uyu mwaka wa 2025. Ariko kandi muri Afurika umuhate wayo wo kugaragaza ubuhangaje bwayo wagiye ugaragaramo ubwiganze bw'amakosa mu myaka 10 ishize, ubaze uhereye aho ngaho. Mu minsi ishize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inyeshyamba za M23 zafashe umujyi wa Goma, umujyi munini w'iburasirazuba. Ni mu gihe kandi ingabo zigizwe n'ingabo za Afurika y'Epfo n'izo mu bindi bihugu bibiri bigize SADC, ubwo ni Malawi na Tanzania, zashinzwe guhagarika izi nyeshyamba. Zagize igihombo kinini cyane, none zikaba zigoswe bikomeye n'inyeshyamba za M23, kandi nta ngamba zisobanutse zo gusohoka ngaha muri Kongo zigaragara. Riestre Ruovu Vaudra
Bertrand uyu n'umujyanama mukuru kuri Afurika yunze ubumwe muri International Crisis Group, umuryango udaharanira inyungu ukora ubushakashatsi kandi utanga inzira zo gukemura amakimbirane yitwaje intwaro. Uyu mugabo yabirebye maze aravuga ati mu by'ukuri ni ikibazo ku gihagararo cya Afurika y'Epfo kuri uyu mugabane. Uyu yari amaze kwitegereza ukuntu Afurika y'Epfo yasebeye mu mashyamba ya Congo ndetse bikanahatakariza abasirikare benshi bagera kuri 14. Aho guhuza ibihugu bya Afurika, ibyabaye mu minsi ishize byateje amakimbirane hagati ya Ramaphosa na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, vuga ko ari abayobozi babiri bakomeye cyane kuri uyu mugabane nk'uko inkuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters nayo yabyanditse. Aba bagabo bombi, ndavuga Cyril Ramaphosa ndetse na perezida Paul Kagame w'u Rwanda, bagiye bavuguruzanya ku mbuga nkoranyambaga, aho Ramaphosa yashinje M23 gufatanya n'ingabo z'u Rwanda mu ifatwa rya Goma. Ruhande rw'u Rwanda rugakana rwivuye inyuma gufasha uyu mutwe wa M23 ndetse ruganatera utwatsi raporo za Loni zakomeje kurushyira mu majwi buruko hadutse intambara mu burasirazuba bwa Congo. Ramaphosa kandi wanumvikanye avuga ko igisirikare cy'u Rwanda RDF ari nk'umutwe w'inyeshyamba. Guverinoma y'u Rwanda ahubwo yo inashinja bikomeye igisirikare cya Congo ndetse we n'icya Afurika y'Epfo gufatanya n'imitwe yitwara gisirikare irangajwe imbere n'umutwe wa FDLR wakomeje kwica abatutsi bo muri Congo nyuma y'uko n'ubundi abawugize basize n'ubundi bisasiye abatutsi muri jenoside mu 1994 mu Rwanda. Imyitwarire Afurika y'Epfo yagaragaje mu bibazo bya Congo biravugwa ko yanateje umwiryane ukomeye mu gihugu imbere. Amafoto aherutse kugaragara yerekana umugabo w'ingabo za Afurika y'Epfo yewe n'umugabo w'ingabo zirwanira mu kirere bakina golf mu gihe ibintu byari bimeze nabi muri iki cyumweru. Yanateje uburakari bukomeye bw'abaturage, bati dore bari kwikina golf mu gihe abasirikare bacu bari gupfira mu mashyamba ya Congo ku mpamvu nazo zitumvikana. Ishyaka ANC riri ku butegetsi iri ryatakaje ubwiganze bwaryo bwa mbere mu mwaka ushize mu myaka 30. Ihuriro riharanira demokarasi, The Democratic Alliance cyangwa se DA, umufatanyabikorwa ukomeye wa ANC muri guverinoma ihuriweho ya Ramaphosa, ryamushinje kudaha imyitozo ihagije kandi ikwiye intwaro cyangwa se ibikoresho bihagije ingabo zoherejwe muri RDC, akaba ari nayo ntandaro yo gutsindwa twagiye tubona. Mu minsi ishize kandi Minisitiri w'Ingabo Angie Mutsega mu kiganiro n'itangazamakuru i Pretoria yahakanye amakuru avuga ko ingabo za Afurika y'Epfo muri Congo zabuze ibikoresho cyangwa se zidafite amasasu cyangwa se ibyo kurya. Jackie Sirera uyu akaba umuhanga mu bya politike, akaba kandi n'uwashinze ikigo cy'ubushakashatsi ku mutekano cyitwa Jackie Sirera, ati gutakaza abasirikare ku rugamba rusa n'umuriro utazima kandi byahoze bisa naho ari bibi, ntabwo byumvikana uko ibyo bifatwa mu baturage muri rusange. Ni ibintu abanyafurika y'Epfo babonye imbere kugabanuka gahoro gahoro mu myaka 10 ishize ku bushobozi bw'igisirikare cy'igihugu, ngo byatumye habaho ukundi kunanirwa mu bindi bikorwa byo kubungabunga amahoro ku mugabane wa Afurika nko muri Repubulika ya Centrafrica ndetse yewe na vuba ahangaha mu gihugu cya Mozambique. Chris Van Dome, umushakashatsi mukuru muri Chatham House, yavuze ko ibibazo biri mu butumwa bwa vuba aha bijyanye n'amasasu, kubura ubufasha bwo mu kirere, ibinyabiziga bikwiye ndetse yewe n'ibikoresho rusange byatumye bigaragara ko izo ari ingabo zoherejwe ariko kandi zikaba zidafite ibikoresho bihagije kugira ngo zisohoze ubutumwa bwazijyanye. Muri make abasesenguzi bose babwiye leta ziko ikibazo muzi ari ukubura amafaranga ajya mu gisirikare. Ushinzwe isesengura ry'ingabo muri Afurika y'Epfo witwa Doreen Olivia, uyu yatangaje ko amafaranga akoreshwa mu gisirikare muri Afurika y'Epfo yanagabanutseho kugera kuri 0.7% bya GDP, aho yavuye kuri 1.5% ya GDP mu mpera z'imyaka ya za 90. Ibyo ngo byateje akavuyo hagati y'intego z'ububanyi n'amahanga za Afurika y'Epfo ndetse n'ubushobozi bwo gushyigikira ibyo ivuga ko ikoresheje ibikorwa bya gisirikare. Ibyo ngo byateje akavuyo hagati y'intego z'ububanyi n'amahanga za Afurika y'Epfo yewe n'ubushobozi bwo gushyigikira ibyo ivuga ikoresheje ibikorwa bya gisirikare. Ati Afurika y'Epfo iragerageza gukora nkaho igifite ingufu za gisirikare yari ifite mu myaka 10 ishize. Ibyo ni ubuyobe, na Afurika y'Epfo mu by'ukuri igenda isebera mu butumwa igenda ijyamo. Nk'ubu yaratsinzwe mu gihugu cya Mozambique, ariko kandi no muri Congo byaragaragaye ko nta musaruro yatanze, na cyane ko abasirikare babo bagaragaje ubushobozi buke ku rugamba, ari nabyo byatumye
banatsindwa n'abarwanyi ba M23 bakabafatana umujyi, nyamara bari baje bipanze akazi ko kuvuga ko bagiye kwirukana uyu mutwe wa M23. Ngayo nguko ubwo nsoreze naho ngaho, n'ubundi ndaza gusoma ibitekerezo byawe byose hasanga muri comment, umbwire uko ubyumva.